yabu omudali nga kumikolo eja national medi ali no lutwe ndiduka tulikola no program bucheire bagemera omusada mu meife yawo muloji Amawulire gakagati bagemeire mu medi dakabali na medi na mukobando na kandi fulume tujegale twakatuukagale abantu bawugaogana bayasabire bamulingira nga tuli yawo so omusada eri abantu alazanga balino olutwe abasoga bayita lutwe ekigamwa so ebyo biteye bitambula ebivule by'abantu ati medi naloza amadi oba medi yayogeranga ligagwa obugwe medi Amawulire bisawa amusada bagayiriza omusada wetu nga yena aba mu bivulu ebibye amadi ga medi wona katukogera ko oli mugumu mu kitu ekyo atuvirire ku mudali ayenti yena mugumu nzo okondogera olwama balangwike so bakuge mwana bakuge oli mugumu bikiriza ife batwima tuli tukali bagegere kale sabo tuwa Amawulire sabo ate bantu bakatuli bagumu katutandikire kwekalangala olunaku lwa leero ni sale oba n'olunaku olw'okwiramu okulonda akalulu keyali omubaka wa paliamenti omukyala owa district ya Kalangala Helen Nakimuli eyafanga bayajira omukola cooperation ey'ekikyala ekintu kino nze ekyokufa edukira omukazi yatufuka kwano nga agire kutola munda yena member wa parliament waiganga tukakana mana ife Amawulire tubanago toto tuli size yo by'Amawulire Ganga yali yatola mu lubuto kolo Dr. Bamusanwisa yali yakigema Nzemba ire ndi gwe ganga olokubanga wako mbombo taida kola bulungi chokola bulungi bwabatundula mu omuntu yalo bafuna buzibu nze ganga mbe ndi yo mubako omukyala yazala omwana yamutuma mu 7 omwana yafa ate yenka ni wano tulinawo omwana gwe batuma president wa America Bill Clinton yali na waira aliko ngale waira banji batumye agalina muyanga anita ne tamonga sola kutuma mwana wange besige nenge bamaina kagaweire afegati kuntaka sola kutuma mwana abasinga buli eyamutuma ero bonalanga bizibu byere katubasabire Ola kolwalero nga omukulu bwaliko bati lwakulonda Kalangala tulibona nga ebigambo biri kuba bingi no mubali mu Kalomo n'abali ku buli radio n'abali ku buli TV bali kuba abo baba bali kukyusa abantu birowoozo nabogera yeringirira ku TV side bona bali kwogera bano kabiri basuyise ino n'abakobye nti bagemye obubox n'abakobye baboine siru embi n'abakobye ati tutusobola kuva Kalangala we bayigulira n'abakobye ati akalulu kaweire abamaze iro katwiba pegano muliko baki bantabula abantu kale yentabula gebajje wangula baba bajibi buyo ku TV mbu yabaire yesente obwire je beta sente choli kwenda okuba nti esente ndakaje Kalangala akalu buli muside neside baba nesente oidi abasada abavubi bwe bayingira mu balado mu town muno bo bakozi nga inflation ngo bava mu bizinga Kalangala bonono ibo mloza ati esente ndakaje buje bweyo choko be Kalangala ezira bavu tiche bogeire abavu ebayo imwabajire ku kirimu abavu imwabajire ku kitundu kirimu abavu oba mu America eri abavu but of course side ya NUP eyungwire side ya NRM eyungwire Dr. Tangodo yako nti abantu abali mu bizinga kyenda government ebafunira ekintu ekindi ekyokola baidakola baje batavu baida baje balime mbutisa ko ne enanda wekalirawo baba jakola ki ena tesobola kukala ena ndamyaka kuvira katuna akalondeze ndele kale ejega ye tesobola yebye nanda bisobola byajaga ninayo munange eyo muvubi muganda ife bamwetanga JB edukira JB yali muvubi wa mani nanda bagitoga JB yajanga awuliriza president Museveni byayogera bati mugayiga binojo yaje yatandika n'embuzi 3 yatandika okulima ebigogo yatandika ng'abantu bakalizu ku Kalangala ate itaka ngali omusada tosobola namukoba nti gema akatimba ngambo aja asula akatimba mona mulimi ali akokoba batayo n'ebinazi balimi ebinazi eyo bibitirivu mona atobezanira balimi eshi wanje ebinazi nkobye ntya babirimye era babikamula mu bwito nebye binazi babirimye yo babikamula mu bwito era president Museveni yakubiza bana yogera kati mu birime ino tuna abasoka tutandike bananga okulima ebinazi ebyo no owa Amawulire ba mu isimu ira ati Kalangala olwaira
yakuba ati nzira nago nkoyo tambuze magero tinte